Lakhipur online puthok saba November ki tang tara nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Assam Tripura mitei apunba lup Delhi ki Ahanba Foundation Day ngasi pangthok lagani. Lobukta law suriba singdam nongmai kapsilakpagi thodokta mauna masire. Kasar jila ki Dholai Mahatepurda kai leipa thengnare mafam adugi miyam mipaiba poknare. Mahi masingi lamda saknairaba laikhitraba oza kalachan gi maramda iba booklet ama phongkhre. Fulartolda mitei mek tambi takpibagi thorom hongdokkhre. Lup kayana basa gaurab sapta gi thorom ngarang silchada pangthoknakhre. Manipuri Sahitya Parishad Assam Binakandi Masagi Ari Anau Thaudang Sinakre amasung Jiri Ima district level mini boys tournament ta ngasi Oriental Club ka CKC ga sanaragani. Haujik mapungoi Pao tabirasi. Assam Tripura mitei apunba lup Delhi na ngasi pangthokadaba ahanba lup asigi foundation day kamari lainana sem saba loikhre. Delhi NCR da leiriba Assam amadi Tripura ki mitei singna saruk yaduna New Delhi ki MP Club ta Ningol Chakobaga loinana pangthokadoriba thoromasigi chief guest oina Dr. Maimom Santi Kumar bu ngarang Delhi airport ta Assam Tripura mitei apunba lup Delhi ki General Secretary Ibem Chaubi ga loinana executive member singna haraute amno khre. Jiri, the Assam Tripura Meitei Apunba Loop Delhi will be celebrating its first Foundation Day along with Ningol Chakoba. On this auspicious day, Dr. Maimom Santi Kumar, Meitei socio-political activist, will present as the esteemed chief guest and inspire the Meitei community and provide valuable guidance and vision. On this occasion, respected Meitei Ipa Ipan, Ima Indol, Ibung Ipa and Iche Ichen from Assam and Tripura residing in Delhi NCR are invited to make grand success. The venue is MP's Club, North Avenue, New Delhi 1 and the date is today, 10th November 2024 and the time is 10 AM. Thank you. Lai haraubagi thoramasibu UNESCO gi Intangible Cultural Heritage ki manung chalhanaba Manipur lengak na honari haina Rajya Sabha ki MP Ningtho Leisema Sana Jawbana phongdokre wafam asingarang Manipur University of Culture gi Cultural cum Literary Meet haudokpagi thoromda mahakna phongdokhibani. Ngarang ayuk pung 10 makhairom tabada Manipur gi Bisnupur jila gi Kumbi Kendra gi manung chanbada Watha lambida law sudana laiba nupi singda chingthaktagi lawbukta nongmai kapsilakpagi thodokta nupi ama thodokpamda sire leikidraba maunaha adugi ming sapam Sophia leima kawi chahi 13 ni pigliba macha ani lehori mapuroibagi ming sapam Dayananda kawi haire leikidrabigi haksangi maphamda nongmai maru ahum pankhe haire. Jiri Ima Meira Paibi apunba lup Jimpal gi kunithoi suba kumon thoronga bari lenana kumon thorom ngarang Jimpal gi conference hall da pangthokre lenana thawaina pontha pikraba singi maphamda minute ani tumina leptunai kai khumna basud ki thorom aduda Khangebam Janaki ex adhyaksha Jiribam Jila Parishad Longjam Bimola President Jimpal KH Memtombi amadi T Mukta Khombi Advisor Jimpal Elangbam Dewan President JTO Jiribam TH Manihar President Fox Manipur amadi BM Yaima Vice President Fox Manipur na athoiba mithunglen mipamapo amadi mithung sing oina dice the phamki invitee oina lakhiba Assistant Professor Jiri College ke oja Arun Mangang na aikibada Manipur da thokliba thodok pathok mayam asina larik tamliba mahiroi singda school college karaktabagi maram hanglubada aikhoina khol ngaktrabadi kanana ngakani haibana chingba wahai kaya sitabada thamoi sokna nungaitaba phawi haiki thorom asida Jiribam gi tongan tongan mafamdagi lakhiba Meira Paibi lup kayana su sarujaki. Habalate, Halomanda, I Pajamale, I saw the Zimalati Kariganda, I put up way, I put a Kumnakavadi, Kumpurani, Pajam, Sarah Bay. Even assessment is up with half on Vesa. That's all I am convenient. Young idea of house of Moy, heartbroken way, I put a tie different, up in the Pajama and a lady. Because we should also think with no one is who the Tala child was singing.
em một cái sầu về tiền lòng rồi ai số là cái lebar cái bia rồi cái đi mà phải lebar tu mấy rồi cái đi amma là phải là sao nó cũng cái đi amma là tu trong cái đi chỉ cái gì cho đi rồi cái này là đó là position mà hay là gì là phải cái must phải cái dरकार lấy hay là nó thành cái gì studentก็นี่โทรหาก็สูไม่ได้โดนตั้งเลยที่ข่าวก็จะมีไก่ยังให้ที่จะพยายามยาววันนะเชื่อว่าเราไปให้กันเลยจีบางนี้เอาว่าสุดท้ายแบบเขาจะไม่ต้องจะส่งจิมพาร์ไม่ถึงว่าไม่ได้ที่คุยจิมพาร์เช่นที่เราบอกว่าทุกอย่างที่ต้องไม่ถึงต้องงงกันได้ให้เป็นอาชาติก็เลยนะแต่คุยจิมพาร์เช่นที่จะเป็นยังไงกันที่นั่นก็คือสิ่งไอเดียสุดท้ายมาการวิจัยสิ่งต่างๆสิ่งที่เราพูดนั้นมาแล้วที่นี่ให้เราก็ต้องอาชีพที่เลยว่าจะไปที่นี่สิ่งที่เราเอามาสู้สิ่งที่เราชีวิตนั้นกันว่าชีวิตเราเป็นตัวที่เราต้องมาดีบุษย์แต่ไม่ได้ชีวิตเราเป็นตัวที่ชีวิตที่เราบุษย์เพราะฉะนั้นชีวิตที่เราบุษย์อะไรวะสังคมที่เราเป็นการที่เราชีวิตที่เราบุษย์อะไรวะHengari belum naik dalam selesai mesti kau kita pergi hena tahu dalam kita kami sini kalau jadi begini kau mesti di Manipur berhenti dah kau ini juga kita kami sini dalam situ baik hena kau ini mau besar lagi hena mesti betul kau kita nak jalan kapan aduh mesti dalam sini lalu malam kan lah kau jadi dari mana iba kau jadi yang ini panggung iba panggung sisu banda Manipur berhenti di laut itu dalam sini lah mungkin nanti you ada semua itu ada baik kalau nak ini yang mana akan jumpa di yang ding teman dia mama ini masih itu yang berfirman ni aduh masih apa ini dan ni aku ini semua hidup dia ada masih dia berfirman masih dia nomor ada nomor di kau isi balik memproduksi orang ni ada dia bagi kui hutang yang lo bila kena yang mesti air itu harga dia mana mana masih dia amaga mesti mana ada kali tanah sih ya air sudah sudah Kasar jilagi Dholai Mahadevpurda kai leiba thengnare hairaduna mafam adugi miyam mipai papongnare chamaga humpunipa number Mahadevpur LP School gi oja konoklota raina ayuk mamli da mahaki hameng yumdagi panglap laptana leiba mafam amada thadok lamlaga halakpata ngairingaida mahaki hameng atu yamna kanna mahaki yumda muk jensilakpa thengnaki loinana laptaknana kai ama leptuna leiba ubadagi mahakna koilaw lawbadagi leikai gi miyam thorokpada kai adu jen kibani hairi thadok asina maram oiraga mafam adugi miyam mapan thokpada aki tujungba pongnare nimit kharani mamangdasu hairiba mafam asida san ama kaina charambagi thodoksu laikrabani haina pawa sinema khatarakle hiramasi matangda kai asibu phaduna puthok pikinaba miyamna forest loisangi mediang chingsilakle Kasar Tulen Khungi Mahi Masingi Lamda Sagnairaba Laikhitraba Oza Kangabam Kalachan Babu gi maramda iba Laiwoi Kraba Kangabam Kalachan Babu haina mingthonba booklet ama Kangabam Santi Kumar retired ACS ki Fuller Tolda leiba sangai dangarang phongkhre Kabi Thoksum Bishanat na iba Naharol Khorirol Silup Assam Lakhipur na puthokpa larigasi Oza Ingudam Binod na maikhum hangdok pikhi Panbayai Oza Kangabam Kalachan Babu ing kumjali singamaga chamapan kuntrama thoida Silet MC College tagi BA pass tauki Manipur amadi Assam gi tongan ba school kaya dasu mahak headmaster oina thopu birami lamda masigi mai masingi lamda mahaki khudol sauna leiri koige laikhidrawa Kangabam Oza Kalachan aidi mingbo panyaning de koi Singawan High School gi founder headmaster ai gidi guru ni oja ni ming panba jada ba dogo ado Oza Kalachan matam amada or higher secondary school gi headmaster birami oja birami headmaster birami ni pathake ado marakta Singawan High School hawar pa matam da 1959 60 61 khoida ma headmaster waina Singawan High School gi headmaster wana thaudang se puwirami do Oza Kalachan saknai ba khoi iramdam sigi educationist writer sikkhabit Barak very natraso kasar da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ BA ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯧꯔव ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯥꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯪꯉꯕꯝ ꯀꯂꯥꯆꯥꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ 1993 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 5 ꯁꯀꯥꯞꯇ 1918 ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ 14ꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯁꯥꯔ ꯇꯣꯂꯦꯟ ꯈꯨꯟꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯈꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯪꯉꯥꯕꯝ ꯑꯕꯨ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯀꯪꯉꯥꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯃꯩꯄꯥꯛ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯍꯜꯂꯩꯍꯟꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ BA ꯄꯥꯁ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯔꯣꯃꯣꯟꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯂꯥꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ BA ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ BTꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ BA BTꯅꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ BA ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ सरकार की लोइसंग पंग्याम यामदे स्कूल हायरे पंगलई लेते करचान बाबू महा की मरुप सिंगाखम पिसकन कौदना इम्फाल चटखी मतम मधुगी मणिपुर की निंगथौ चुराचान महाराज की मिंगदा इम्फाल दा लिंखतखिबा चुराचान हाई स्कूल दा ख्रिस्तगी 1958 दगिना 1958 चौरांग सही तरुक मुक ओजा ओइरमबी मतमदुदा सिलचर रामनगर पोकपा सिलचर बानीपरादा लेरंबा ओजा इरुंगबम चंद्र सिंह BA ऑनर्सो इम्फाल दा ओजा की सिनफम दा लेरमी इम्फाल दा लेरिगई ओजा कलाचाना CC हाई स्कूल दा ओजा ओरिगई मणिपुर ना ब्रिटिश मणिपुर ओरिगई साहेब का निंगथौगा जेनदुना लेंगाक मिनरिगई मतमदा ओजा कलाचान मसागी चही 13 रोम सुरकबा ख्रिस्तगी 1959 दा इम्फाल मोइरांगखोम दा हुइदोम मोइरांगखोम की हुइदोम निंगोल थबान तोमीगा जुम्बान मिनखी मयुम के अयाबा यावदना ओजा कलासादा जुम्बान लंबी दा खोंगदाखिबसे मपाबुंग अमुगी थमोय सोखी ओजाबुदी हुइदोम की इमुंग मनुंगना यामना लुना साना तौबदा नतना मखोयगी इंखोल मनुंगदा ओजागी लेननबा जुम फावबा साबिकी हाय अंगांग अनि लेखी मचानुपी अमगा मचानुपा बगा नीला लासामदी माइफागी लमजिक मखादा नॉर्थ ईस्ट एकेडमी फुलरतोल सिंधुना निफुनिथोय सुबा मिते मेक तंबी ताकपीबगी थौरम हौदोखरे थौरम अदुदा एकेडमी की प्रिंसिपल लाइतोंजम नंदकिशोर सेराम हेराजित प्रेसिडेंट मिला लासाम थांगजम प्रोजेंट प्रेसिडेंट माइफा खेत्रिमयुम अजित H धनराजना दाइस्तफमकी थौरमगा मरी लेना सेराम हेराजना हाइकिबदा हौजिक स्कूल तमलिबा अखोइगी अंगांगसिंगना तुंगीदमक खल्लगा मिते मेक तमननबा होनबा मथौ ताय हाइखि थांगजम प्रोजेंट ना हाय अखोइगी इमालोन असि आसाम लेगाकना एसोसिएट ऑफिशियल लोन ओइना लौसन बिरबनिना अखोइना इमालोन अमदि मयक असि खंगननबा होनबा मथौ ताय हाइखि लाइतोंजम नंदकिशोरना मिलाला साममदी माइफाना पाइखलिबा थौदांग कया असि आसाम की मणिपुरी खुनाइना सिंथादुना लोइबा नायररोय हायरदुना अखोइना इमालोन अमसुंग मयक चाखननबा होनमिनसि हाइखि मीना कुमारीना नुमित असिगी ताकपी तंबीबगी थौदांग लौबिखि चयोल अमा चुपना चथरखिबा भाषा गौरव सप्ताह की थौरम ngarang सिलचरदा चिंगलेमना लोइसिनख्रे मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिलांगदुना थौरम की अरोइबा नुमित की मिफममा न्यू भगतपुर सिलचरदा मुतुम रंजित के संगाइता पांगथोखरे कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट वाई प्रफुल्लोना मिफम पोइदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा प्रोफेसर खुमुजम धीरेन जनरल सेक्रेटरी मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम ना चीफ गेस्ट नाउरेम राजन प्रेसिडेंट सिलचर ब्रांच द गेस्ट ऑफ ऑनर अमदी सकनाइरबा नहा ओइरिबा कवि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्डी KH कृष्णमोहनना स्पेशल गेस्ट ओइना सरुक जाखि थौरम परेंग असिबु लमजिंग बिखिबा नोंथोंबम धीरेन सेक्रेटरी मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम कासार डिस्ट्रिक्ट कमिटी का लोइनाना थौरम असिदा थांगजम बिजोय अखोम चानमनी हुइरेम मेघराज काजल टी हेरा बाबू टी नीलोत्पल चिंबा मियोय कयाना आसाम सरकार न लौखलगलिबा थौरमसिबु थागतचकी असिगुमा थौरमसिना इमालोन बुनुंगसिबा अमसुंग मसिगी दमक चाउथोकजबगा लोइनाना ngak senduna imaron bu chakot haningbagi wafam kaya wangang loisingna thambikhi new silchar manipuri development committee amasung silchar boljur ki mihut singapunna thauramasi bu mapung phanana ba honabi kibagi damak
Kasar District Committee ki maikaitaki thagat wahi thamki panba yai Silchar mahi masing tamduna leiriba mahiroi sing amadi makoi gi ahal laman singsu thoramasida saruk jakhi Manipuri Sahitya Parishad Sonai Central Branch na sinduna Chaikoi Manipuri ME School da Bhasa Gaurab Sapta gi thoram ngarang pangthokre thoram asida state level awardee Syam Kishore Singha Chaikoi Manipuri ME School gi potharaba ojamakok Malaya Singha Birendra Singha amadi mifamapu oikiba MCD College ki potharaba principal H Mohan Singhana Bhasa Gaurab Sapta ga mari leinaba maruoiba papum kaya phongdok pikhi mifam asida lubasi gi executive member singsu saruk jakhi loinana lubasina Manipuri lon bo Assam gi jila marida associate official lon oirakpada Assam gi kai khomna jariba CM Dr Himanta Biswa Sharma amasung Lakhipur gi MLA Sri Kaushik Rai gi maphamda thakat paphongdokhi haina Manipuri Sahitya Parishad Sonai Central Branch ki General Secretary A Bikramjit Singha na phongdorakle Manipuri Sahitya Parishad Assam Binakandi Masagi Ari Anau Thodang Sinabagi Thormama Ngarang Star Club Binakandi Part 2 gi sanglenda pangthokre Thauramasida Binakandi Masagi Potharaba President Ingudam Nilbir Nami Pamapu Nauna Khalaba Vice President Ayakwam Surjamukhi Amasung CEC gi member Yengkhom Raj Bihari Nauna Khalaba Secretary Taurangbam Raj Kumar Amasung Potharaba Secretary Konthaujam Bijoyna Daista Lengchinki Konthaujam Bijoyna Taramno Pugi Warol Thamlaba Matung Ari Anau Thodang Sinaba Makha Chathakhi Mifamna Athuba Matamda Binakandi Masana Sahitya gi oiba thorom kaya pangthoknana bawarep lawkhi Thauramda Maisna Maniton Padmabati Haibi Devi Amadi Ngangbam Ranjita su saruk jakhi All Jiribam Sports Association na sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda sanariba chahi tarahumdoi makhagi district level mini boys tournament ki ngarang sanakiba match da KMYC amadi SBNYC goal ahum chanaduna draw oikre Aziz Haider Jabed Hussain Iqbal Hussain amadi Osokna match sing asi conduct tawbikhi tournament asigi ngasi nungthil pung ahum taba matamda Oriental Club ka CKC ga sanagani Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuro Massage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap singasina Diabetes Kidney amadi Liver gi anaba Paralysis Sciatica Spondylitis Khwang naba Khu naba Nerve gi anaba Blood Pressure Heart Disease Brain Stroke Nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi Joint Pain layeng jari Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Part 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar Wandani advance booking ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak na maning singjari বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না হাতত ব্যথা আসলো এখন তোরা বাঁকা গেছে পাউটাও পারতে পারে আগে পাউটা খারাপ থাকতো পাউটা ভালো করে ফালায় হাতটাও একদম বুট করে রাখতো এটাকে এখন এমনি এটা করতে পারে আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা আমি বলজুর থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমার ব্যাক পেন ছিল আমি অনেক জায়গায় দেখাইছি দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি মেডিসিন দেখাইছি কোনো সাকসেস হয়েছি না স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি যাই আর কি আমার বাড়ি Aroibada maruoiba pau amukhanna Assam Tripura mitei apunba loop Delhi ki ahanba foundation day ngasi pangthoklagani Lobukta low suriba singdam nongmai kapsilapagi thodokta maunaha masire Kasar jila gi Dholai Mahatepur da kai leiba thengnare mafam adugi miyam mipaiba pognare Mahi masingi lamda saknairaba laikhitraba oza kalachan gi maramda iba booklet ama phongkhre Fuller tolda mitei mek tambi takpibagi thoram hongdokre Loop kayana Bhasa Gaurab Sapta gi thoram ngarang Silchar da pangthoknakre
Manipuri Sahitya Parishad Assam Binakandi Masagi Ari Anau Thaudang Sinakre amasung Jiribam gi district level mini boys tournament ta ngasi Oriental Club ka CKC ga sanaragani. Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.